Numvise urusaku rw'amasasu mpita numva isasu rinyura mu ruhu. Donald Trump aya ni amagambo yavuze amaze kuraswa mu nyandiko yanditse ku rubuga rwe nkoranyambaga ruzwi nka Truth. Donald Trump waraye arusimbutse yavuze ku isasu ryacengeye igice cyo hejuru cy'ugutwi kwe kw'iburyo. Mbere umuvugizi we yavuze ko ari kwivuriza ku kigo nderabuzima cya Burta ni muri leta ya Pennsylvania aho yari yagiye kwiyamamariza. FBI yatangaje ko Uwamurashe witwaje imbunda ari Thomas Matthew Crooks afite imyaka 20 y'amavuko ngo niwe warushatse guhitana ubuzima bwa Donald Trump uri kwiyamamariza kuba umuyobozi wa leta zunze ubumwe za Amerika. Uyu washatse kurasa Donald Trump nawe akomoka muri Burta Park ni muri leta ya Pennsylvania. Trump yanditse ati nahise menya ko hari bitagenda neza kuko numvise urusaku rw'amasasu mpita numva isasu rinyura mu ruhu. Ati amaraso menshi yavuye ku buryo namenye icyo gihe ibyabaye. Amaraso yagaragaye neza ku gutwi no mu maso mu gihe abashinzwe umutekano bamwirukanaga bamuhungisha. Umuvugizi w'urwego rushinzwe kurinda abayobozi Security Service tuzanagarukaho mu biganiro byacu biri imbere yitwa Anthony Guillermi yavuze ko ukekaho kurasa yarasiwe aho n'abashinzwe umutekano muri Amerika. Yongeraho kandi umwe mu bari aho ko yiciwe mwiraswa abandi babiri barakomereka bikabije. Nyuma abayobozi bagaragaje ko abahohotewe kandi ari batatu ari abagabo. Amakuru aturuka mu nzego z'ubuyobozi agera kuri SBS News avuga ko Crooks yari yitwaje imbunda kandi ko yarashe ari ahantu hirengeye muri metero 100 uvuye ku gipimo cye. Mbere abakozi babwiye abanyamakuru ko Burta ko bataramenya impamvu yashatse kwica Donald Trump. Reka turebe ku bari aho ba hafi icyo batangaje. Harimo ababwiye BBC uko bagiye babibona. Cyakora bavuga ko uyu Crooks washatse kurasa Donald Trump yari mu igorofa imwe naho Trump yari kwiyamamariza. Umwe mu babibonye witwa Greg yabwiye BBC ati nabonye umuntu uteye amakenga yarari kugenda hafi aho ngaho y'igisenge cy'inzu hafi yaho Donald Trump yamamarizaga. Icyakoza abantu bari hafi aho ngaho mu minota mike bagerageje kubyereka polisi ngo igire ikikora. Ati yari afite intwaro, twamubonaga neza afite intwaro, twamutungiye urutoki polisi ngo igire ikikora. Ati hari umuntu uri ku gisenge ufite intwaro. Ati mwabibonye. Hari n'undi kandi witwa Tim nawe wenyine yavuze ko yabwiye BBC ko yumvishe urusaku rw'amasasu. Ati twabonye President Trump aryama hasi. Ati hanyuma bose batangira kuryama hasi bareba akajagari kari kuberaho. Uwitwa Warren ndetse na Dabi nabo bari aho ngaho aho Trump yamamarizaga babwiye BBC ko bumvishe urusaku nibura rw'amasasane. Bavuga ko bombi bahise baryama hasi maze inzego z'umutekano zigatangira gukora akazi kazo bareba hejuru bareba aho ayo masasa ari guturuka. Warren ati ntitwashoboraga kumva ibiri kuba. Dabi nawe akavuga ko akana k'agakobwa kari iruhande rwe ariko katangiye kurira gatabaza ati barashaka kutwica. Hanyuma yumva kavuga ati kubera iki ibi bibaye kuri twe. Dabi ati ibi byambabarije umutima. Mu ijambo rya Perezida Biden uri kuyobora leta zunze ubumwe za Amerika nawe yamaganye ibyabaye kuri Donald Trump ndetse anishimira ko Donald Trump ubu ngubu akiri guhumeka. Ati ikintu nk'iki nta mwanya gifite muri leta zunze ubumwe za Amerika. Buri muntu wese arashishikarizwa kucyamagana. Ibiro by'umukuru w'igihugu cya leta zunze ubumwe za Amerika bizwi nka Maison Blanche White House byatangaje ko Biden yavuganye na Trump mbere y'uko yerekeza i Washington DC. Donald Trump ari guhagana cyane na Biden banahatanye mu matora ashize kugeza ubwo Biden amuhiritse akamutsinda, ariko ubu ngubu ababikurikiranira hafi barabona ko Trump afite amahirwe yo kuba yatsinda Biden akaba yakegukana umwanya muri White House. Barack Obama wahoze ayoboye leta zunze ubumwe za Amerika nawe yishimiye ko ubu ngubu Trump ameze neza. Icyakora nawe yamagana yivuye inyuma igitero cyagabwe kuri Donald Trump. Mike Pence wahoze uri mu butegetsi bwa Donald Trump ndetse ari no mu ba hafi mu butegetsi bwe nawe yavuze ko yamaganye yivuye kuri ibyabaye kuri Donald Trump. Ati abanyamerika bose bakwiye kwifatanya na Donald Trump. Minisitiri w'intebe mushya w'Ubwongereza Sir Keir Starmer yafashe iya mbere nawe avuga ko ababajwe cyane n'ibyabaye kuri Donald Trump. Tangazo aso yagize ati ubugizi bwa nabi nk'ubu bwose nta mwanya ufite muri politiki yacu. Ati kandi twifatanyije n'aba bose bagizweho ingaruka n'iki gitero. Ni nako kandi minisitiri w'intebe w'Ubuyapani nawe
Fumio Kishida nawe yunze mu rya minisitiri w'intebe w'Ubwongereza akavuga ko babajwe cyane n'ibyabaye kuri Donald Trump. Ati abantu bose bakwiye kurwanya ubugizi bwa nabi nk'ubu bubangamira demokarasi. Ni nako kandi minisitiri w'intebe wa Canada Justin Trudeau nawe yababajwe cyane n'ibyabaye kuri Trump. Ati babajwe cyane n'iraswa rya Trump wahoze uyoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abandi kandi bamaganye iki gitero barimo Gabriel Gifford wahoze ari umudepite muri Leta ya Arizona akoresheje urubuga rwa X yahoze ari Twitter yagize ati ihohoterwa rya politiki riteye ubwoba, ndihanganisha uwahoze ari perezida Donald Trump n'abagize ingaruka bose ku bikorwa by'urugomo, mumenye kwibi bitemewe muri iki gihugu, turabyamaganye. Naho uwitwa Johnson yanditse agira ati iki gikorwa giteye ubwoba cy'ihohoterwa rya politiki mu gikorwa cyo kwiyamamaza kwa Trump. Iki gikorwa kiragayitse, nta mwanya gifite muri Amerika kandi kigomba kwamaganwa. Donald Trump warashwe mbere yo guhungishwa yasabye ko abashinzwe umutekano we bahagarara gato maze akazamura ukuboko kw'iburyo asa nk'uwerekana intsinzi ku bari bamukurikiye. Inzego z'umutekano zatangaje ko uwagerageje kurasa Donald Trump nawe yahise araswa agapfa, nubwo hari umwe mu baturage nawe wahasize ubuzima, hakaba hari n'undi urembye nyuma yo gukomeretswa n'amasasu. Donald Trump yakomerekeye muri uko kurasa agwa hasi, ubundi atabarwa n'abashinzwe umutekano nyuma y'uko urusaku rw'amasasu rwumvikanye ubwo yatangiraga kuvuga ijambo. Ubwo bamujyanaga yari afite amaraso mu maso. Inzego z'umutekano zahamije ko Trump ubu ameze neza ndetse arinzwe. Iki gikorwa cyafashwe nk'icyaha cyo kugerageza kwica Trump, iperereza rikaba rigikomeje. Perezida Biden uhanganye na Trump mu kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri manda itaha yatangaje ko yishimiye ko Trump ameze neza. Reka turebe noneho ijambo Trump yavuze ryo gusezera mbi ubwo yatsindwaga na Biden ku butegetsi, ubu akaba ashaka kongera kugaruka ku butegetsi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ati twakoze ibyatuzanye kandi byari byinshi. Mu mashusho yashyizwe ku mbuga nkoranyambaga zirimo n'umuyoboro wa YouTube yavuze ko yarwanye ingamba zikaze, intambara zikomeye kurusha izindi, kandi ibyo bamutoreye yabikoze. Trump yarenze avuga iri jambo ataremera neza ibyavuye mu matora yo mu kwezi kwa 11 aho yatsinzwe n'umudemokrate Joe Biden. Reka noneho twinjire mu buzima bwa Donald Trump turebe amwe mu mateka ye. Kuki agarutse kongera guhatana ngo ayobore Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Asubundi ni muntu ki? Hashize iminsi izina rya Donald Trump ryumvikana mu binyamakuru bitandukanye, ahani mu nkuru zijyanye n'amatora yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyane ko uyu mugabo ashaka kongera kwiyamamariza kuyobora igihugu. Donald Trump ubishatse wamwita kirihahira, umugabo uvuga ibyo ashaka, utagira ubwoba mu mivugire, wigirira icyizere, utebya bidasanzwe, umukiro ku rwego rwo hejuru. Amateka ye ni maremare bitewe n'ibikorwa bye birimo ubucuruzi, ubuhanzi, ubwubatsi, politiki, kumenyekanisha ibikorwa, siporo, ibiganiro kuri televiziyo, kuvuga imbwirwaruhame zikakaye, kugira uruhare mu marushanwa y'ubwiza, ishoramari n'ibindi bigaragara twifashishije imbuga nkoranyambaga za murandasi zibigaragaza ko yagiye akora kandi bikamwubakira amateka akomeye. Donald John Trump yavutse tariki ya 14 Kamena 1946, avukira mu mujyi wa New York. Ni umuhungu wa Fred Trump na Mary Ann Trump, ni umwana wa kane mu bana batanu. Arubatse, afite abana batanu yabyaranye n'abagore batatu batandukanye. Muri abo babiri baratandukanye, uwa gatatu niwe wenyine bari kumwe ubu witwa Melania Cornelius. Yize muri kaminuza ya Fordham University. Mu gihe cy'imyaka 2 nyuma yaje kwinjira mu ishuri ry'ubucuruzi rya Wharton riherereye muri kaminuza ya Pennsylvania. Kwiga yifatanyaga no gukora akazi mu isosiyete y'ubwubatsi ya se izwi ku izina rya Elizabeth Trump Soon. Trump yaje kurangiza mu ishuri rya Wharton mu 1968, aho yahakuye impamyabushobozi y'icyiciro cya kabiri mu bukungu, ahita yinjira muri sosiyete ya se neza. Mu 1971 yahawe ububasha bwo kuyigenzura, aza no kuyita The Trump Organization. Trump kandi yize no mu ishuri rya gisirikare rya New York Military Academy, aho yaje kurangiza ari mu banyeshuri beza bafite amanota meza. Kuri ubu ni umuntu uzwi mu bikorwa by'ubwubatsi ndetse akaba anazwe mu itangazamakuru na politiki. Trump yarangije amashuri afite umutungo ungana n'amadolari y'Amerika 200,000 ugereranyije muri iki gihe yaba ari hafi miliyari y'amadolari. Yatangiriye impano ye mu isosiyete y'ubwubatsi ya se, yibandaga ku kubaka inzu zikodeshwa n'abafite ubushobozi buringaniye. Mu 1971 Trump yaje kwerekeza Manhattan, aho yaje kwinjira mu mushinga w'ubwubatsi munini
akaba yarifashishije ubunararibonye bwe mu gukora ibishushanyo mbonera bigezweho byatumye akurura imitima ya benshi. Hagati aho ariko yamenyekanye cyane ubwo isosiyete y'ubwubatsi ye yagezwaga mu nkiko izira kuba itarubahirije amategeko y'ubwubatsi. Gusa icyo gihe Trump yashinje inzego z'ubutabera kumubonerana kuko sosiyete ye ari nini kandi ifite ubunararibonye kurusha izindi. Muri 2001 nibwo Trump yarangije kubaka umuturirwa we wiswe Trump World Tower wegeranye n'icyicaro cya Loni giherereye i New York. Yahise anatangira kubaka indi nyubako yiswe Trump Place mu nkengero z'umugezi wa Hudson. Kubera kuba rurangiranwa, Donald Trump yifashishijwe mu kumenyekanisha ibikorwa ndetse n'izina rye rikaba ryishyuzwa ku muntu warikoresheje mu bikorwa bye bwite. Iri zina kandi yaryifashishije mu bikorwa bye by'ishoramari birimo amasosiyete atandukanye harimo nkitwa Trump Financial, The Trump Entrepreneur Initiative, benshi bakunze kwita Trump University, n'ibindi birimo kugaragara ku masaha, imyambaro, ibinyobwa, ibitabo n'ibindi.